myaka myinshi iyo abantu batekerezaga Afurika babonaga savane, babonaga ubutayu, babonaga inzovu n'intare, abandi bakabona inzara, abandi bakabona ibibazo bya politiki. Ariko hari Afurika itajya igaragara kuri televiziyo, Afurika yubaka ibifaru, Afurika igura indege z'intambara zigezweho, Afurika yubaka misile, Afurika ifite abasirikare batozwa nk'abiteguye kujya ku rugamba buri munsi. Kandi mu gihe isi bihugiye mu kureba Amerika, Uburusiya cyangwa Ubushinwa, hari ibihugu bike byo kuri uyu mugabane byubatse ubushobozi bwa gisirikare ku rwego rutuma n'abahanga mpuzamahanga babiha icyubahiro. Hari igihugu gifite ibifaru n'indege z'intambara ku bwinshi mu buryo butangaje. Hari ikindi gifite ubwirinzi bwo mu kirere butuma umwanzi atinya kwegera umupaka wacyo. Hari ikindi cyubatse inganda z'intwaro zacyo bwite. Hari n'igihugu kimwe gifite igisirikare gito ugereranyije n'ibindi, ariko izina ryacyo rikavugwa mu butumwa bwo kubungabunga amahoro no mu myitozo ya gisirikare ku isi yose. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: n'ibihugu byose bihuriye mu rugamba rumwe, ninde wagenga ikirere? Ninde wagenga ubutaka? Ninde wagenga inyanja? Kandi ni ikihe gihugu cyonyine cyahagarara nk'igihangange cya Afurika yose? Uyu munsi tugiye kwinjira mu bihangange bitanu bya gisirikare byubashywe cyane kuri uyu mugabane. Ariko ko tugenda twegera ku mwanya wa mbere, ni kugenda ubona ko Afurika ifite imbaraga abantu benshi batigeze batekereza. Njye wumva nk'ibisanzwe ndi kwizera Emikata, kandi uyu ni umwe mu myirondoro ikomeye ya gisirikare Afurika yigeze kugira. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Morocco. Mu ntambara zigezweho hari ibihugu byubaka igisirikare kinini, hari ibigura ibifaru byinshi, hari n'ibigura misile zikaze cyane, ariko hari n'ibindi byahisemo kubaka ikintu kimwe mbere y'ibindi byose: kugenzura ikirere. Kuko mu rugamba rwa none ugenzura ikirere aba afite amahirwe menshi yo kugenzura n'ibibera hasi. Aha niho Morocco yubakiye izina ryayo. Iyo urebye ikarita ya Afurika, Morocco yicaye mu majyaruguru y'umugabane, ireba inyanja ya Atlantique ku ruhande rumwe, Mediterania ku rundi, kandi iri hafi y'Uburayi kurusha ibindi bihugu byinshi bya Afurika. Igihugu gifite amateka maremare ya gisirikare, ariko mu myaka ya vuba cyafashe icyemezo gikomeye cyo kuvugurura igisirikare cyacyo. Icyo cyemezo cyatumye kiba kimwe mu bifite ubushobozi bukomeye muri Afurika. Iyo abanyapolitike bavuga diplomasi, abajenerali bo bavuga ubushobozi, kuko mu isi ya gisirikare amahoro akomeye bifite ubushobozi bwo kwirwanaho. Niyo mpamvu Morocco yashoye miliyari nyinshi mu kubaka Air Force yayo. Ntabwo yaguze indege zisanzwe, ahubwo yaguze F-16 Fighting Falcon, indege yakozwe na Amerika, imaze gukoreshwa mu ntambara nyinshi kuva mu myaka y'1970 kugeza n'uyu munsi. Iyo F-16 yagurutse, ishobora kugenda ku muvuduko urenga kilometero 2400 mu isaha. Ibisobanura ko mu munota umwe ishobora gukora urugendo rurerure cyane kurusha uko umuntu yabyiyumvisha. Ariko umuvuduko si cyo cyonyine kigira ikomeye, ishobora gutwara misile, bombe ziyoborwa n'ikoranabuhanga, ndetse no gukora ubutumwa bwo kugenzura ikirere amasaha menshi. Ihujwe n'ubutasi bugezweho, ihinduka ijisho n'umuhigi icyarimwe. Ariko Morocco ntiyagarukiye aho, yatangiye no gukoresha drone za Bayraktar zizwi mu ntambara zitandukanye ku isi. Izi drone zishobora kumara amasaha menshi mu kirere zireba umwanzi, zikamukurikirana kandi zikamutera ziri kure cyane. Gusa kandi mu majyaruguru ya Afurika hari igihugu kitishimiye iri zamuka rya Morocco. Algeria, igihugu gifitanye amateka maremare yo kutizerana mu bya politiki na Morocco. Muri Geopolitics, kutizerana niyo ntangiriro y'irushanwa ry'intwaro. Iyo umwe yongereye misile, undi nawe atangira gutekereza icyo gukora. Niyo mpamvu Morocco yakomeje kongera ubushobozi bwayo umunsi ku wundi. Ariko ikintu gikomeye si indege gusa, ni uburyo yatekereje ku ntambara z'ejo hazaza. Abenshi mu gisirikare bazi ukuri kumwe: intambara z'ejo ntizizatsindirwa ku butaka gusa, zizatsindirwa no mu kirere. Niyo mpamvu Morocco yaguze na AH-64 Apache helikopteri. Izi helikopteri zifite ubushobozi bwo kuguruka hasi, kwisha inyuma y'imisozi, hanyuma zikarekura misile ku ntego. Zitwa tankira kubera uburyo zisenya ibifaru ku rugamba. Ihujwe na drone F-16 n'ubutasi bwo ku butaka, havuka integrated warfare, aho byose bikorana nk'umubiri umwe. Aha niho Morocco yatangiye kubaka izina ry'igihugu kitubakiye ku mubare w'abasirikare gusa, ahubwo kugenzura ikirere. Mu ntambara z'ubu Morocco ifatwa nk'umwami w'ikirere cya Maghreb. Ariko nubwo ifite ubwo bushobozi, hari ikindi gihugu cyo muri Afurika gifite ubwirinzi bwo mu kirere butuma indege z'intambara zibanza gutekereza mbere yo kwegera. Igihugu gifite misile, radari n'intwaro ziremereye ku rwego bamwe bakise Uburusiya bwa Afurika. Aho niho twinjira ku mwanya wa 4, Algeria. Mu ntambara zigezweho hari ibihugu bishora amafaranga mu ndege, hari ibigura ibifaru, hari n'ibyubaka amato y'intambara. Ariko hari n'ibindi byahisemo kwibaza ikibazo kimwe gikomeye: ni gute twatuma umwanzi atekereza kabiri mbere yo kutwegera? Algeria ni kimwe muri ibyo bihugu. Iyo urebye ikarita ya Afurika, Algeria nicyo gihugu kinini kurusha ibindi byose ku mugabane, gifite ubutaka bunini cyane ku buryo umuntu ashobora kugenda amasaha menshi adahuwe n'umujyi munini. Ariko icyo gihugu ntago cyubakiye izina ryacyo ku bunini bw'ubutaka, ahubwo cyubakiye izina ryacyo ku buryo bwo kwirinda, kuko amateka ya Algeria yigishije isomo rikomeye ko igihugu gifite ubutaka bunini kigomba kugira ubushobozi bunini bwo kuburinda. Niyo mpamvu mu myaka myinshi ishize Algeria yabaye umwe mu baguzi bakomeye b'intwaro muri Afurika. Kandi iyo urebye aho izo ntwaro zaturutse, hari izina rimwe rihita rigaragara: Uburusiya. Niyo mpamvu bamwe mu basesenguzi bayita Uburusiya bwa Afurika,
ariko ntabwo ari izina bahawe kubw'impanuka, ni izina ryubakiye ku ntwaro bafite, ku ndege bafite no ku buryo bubatse ubwirinzi bwabo. Mu kirere cya Algeria hari indege z'intambara zizwi nka Su-30 MK. Izi si indege zisanzwe, ni fighter jets zubatswe kugira ngo zishobore gukora ibintu byinshi icyarimwe, kurwana mu kirere, kurasa intego zo ku butaka no gukora ubutumwa bwo kurinda ikirere. Iyo Su-30 MK ihagurutse ishobora kugenda ku muvuduko urenga kilometero 2100 ku isaha mu munota umwe gusa, ibigenza urugendo ruruta rw'abantu benshi bakora mu isaha yose bari mu modoka. Ariko umuvuduko si cyo kintu gitera ubwoba, ikintu gitera ubwoba ni iby'ibitwaye: misile, sensazi, radari ndetse n'ubushobozi bwo kubona umwanzi mbere y'uko uyibona. Mu ntambara zigezweho ibyo nibyo bita advantage. Ariko nubwo Algeria ifite indege zikomeye, ikintu gituma abasirikare benshi bayubaha kurushaho kiri hasi ku butaka: missile defense systems. Kuko hari ukuri kumwe kudahinduka, indege nziza zishobora gutsinda urugamba, ariko ubwirinzi bwiza bwo mu kirere bushobora kuburizamo urugamba mbere y'uko rutangira. Niyo mpamvu Algeria yashoye amafaranga menshi muri systems zizwi nka S-300. Izi ntabwo ari misile zisanzwe, ni systems zubatswe kugira ngo zibone, zikurikirane kandi zisenye intego zo mu kirere ziri kure cyane. Tekereza ibi: hari radar ishobora kubona ikintu kiri kure mbere y'uko kigeraho kigambiriye, hari helicopter zibara inzira yacyo, hanyuma misile ikarekura umuriro igatangira kugihiga mu masegonda make gusa, ibintu byose biba byarangiye. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byo ku isi bishora miliyari nyinshi muri air defense, kuko kugenzura ikirere ntabwo bisobanura gusa kugira indege, bisobanura no kubuza abandi kugenzura ikirere. Ariko Algeria ntiyahagarariye aho, yanakomeje kongera ubushobozi bw'ibifaru byayo. Mu bubiko bwayo harimo T-90, kimwe mu bifaru bikomeye byakozwe n'Uburusiya. Iyo T-90 igaragaye ku rugamba, nibizanye imbunda gusa, izana pressure, izana confidence ku ruhande rwayo, kandi izana ubwoba ku ruhande rw'umwanzi, kuko igifaru cya toni zirenga 45 kigenda ku muvuduko wa kilometero 60 ku isaha gishobora guhindura isura y'ikibuga cy'intambara mu kanya gato. Ariko hari ikindi wakwita igihugu cyahaye Algeria agaciro gakomeye kurushaho, ni ubutayu bwa Sahara. Kuko kurinda ubutayu bunini nk'ubwo bisaba radari, bisaba indege, bisaba drone, bisaba systems zikorana nk'umubiri umwe. Niyo mpamvu Algeria yakomeje kubaka igisirikare kidashingiye gusa ku ntwaro imwe, ahubwo ku rusobe rw'intwaro zivugana radari ikabwira misile, misile ikabwira command center ikabwira fighter jet ikongera amakuru ku butaka. Ibyo byose bigakora nk'ubwonko bumwe, kandi iyo igihugu gitangiye gukora kuri urwo rwego gitangira gutinywa. Ariko nubwo Algeria ifite misile zikomeye n'ubwirinzi bukomeye bwo mu kirere, hari igihugu kimwe muri Afurika cyafashe indi nzira itandukanye. Mu gihe abandi baguraga intwaro bo batangiye kuzikorera ubwabo, mu gihe abandi bashoraga amafaranga hanze bo bashora mu bahanga babo, kandi icyo gihugu cyubatse zimwe mu ntwaro ziza cyane zakorewe muri Afurika ubwayo: South Africa. Igihugu cyahinduye ubwenge bwa gisirikare intwaro. Mu mateka y'intambara ibihugu byinshi byabaye bikomeye kubera ikintu kimwe: kugira amafaranga menshi yo kugura intwaro. Ariko hari ikibazo gikomeye: bigenda bite niba ushaka intwaro ariko abashobora kuzigurisha badashaka kuziha igihugu cyawe? Bigenda bite niba ushaka fighter jets, misile, ibifaru ariko ugasanga isi yose iri kugufungira amarembo? Mu by'ukuri ibihugu byinshi byacika intege, ibindi bikagwa. Ariko South Africa yakoze ikintu gitandukanye, yahisemo kubaka ibyo yari ikeneye ubwayo, kandi icyo cyemezo cyahinduye amateka ya gisirikare muri Afurika. Mu myaka ya Cold War, South Africa yari mu bihe bikomeye, ibihugu byinshi byari byarayifatiye ibihano, kugura intwaro hanze byari bigoye. Ariko aho gucika intege, abahanga bayo bakoze ikintu gitangaje, batangiye kubaka inganda za gisirikare, batangira gukora ibifaru, batangira gukora imbunda, batangira gukora ibinyabiziga by'intambara, batangira no gukora indege. Buhoro buhoro South Africa itangira guhinduka igihugu kitagura intwaro, ahubwo igihugu kizikora, kandi mu ntambara wikorera intwaro z'abafite advantage abandi benshi batajya babona, kuko ntabagomba gutegereza undi muntu. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi South Africa ikomeza kubarwa mu bihugu bifite military industry ikomeye kurusha izindi muri Afurika. Ariko niba hari intwaro imwe yatumye izina ryayo ryamenyekana cyane, ni G6 Rhino. Iyo urebye G6 Rhino bwa mbere ushobora kuyitiranya n'ikamyo nini ya gisirikare, ariko inyuma yaho hihishe imwe mu ntwaro zikomeye Afurika yigeze gukora, ni self propelled artillery. Mu magambo yoroshye, n'imbunda nini cyane yubakiye ku modoka ishobora kwimuka yonyine. Iyi ntwaro ifite imbunda ya milimetero 155, ingana abantu benshi batabasha kwiyumvisha. Igisasu kimwe gusa gisohotsemo gishobora kuguruka ku ntera irenga kilometero 50 bitewe n'ubwoko bw'amasasu yakoreshejwe. Tekereza ibi: umusirikare ari ku murongo w'urugamba, hanyuma akabona igisasu giturutse kure cyane, kure kurusha amaso ashobora kureba. Nicyo gituma artillery ikomeza kuba umwami w'urugamba, kuko ishobora kugukubita itarakubona, kandi G6 Rhino ni imwe mu bahagarariye iryo tegeko. Ariko South Africa ntiyahagarariye ku butaka gusa, yashaka no kugera mu kirere, aho niho havutse Reba, indege ya helicopter y'intambara yakozwe na South Africa ubwayo. Kandi bisi ibintu bisanzwe
kuko gukora attack helicopter ni kimwe mu bintu bigoye cyane mu rwego rwa military engineering. Bisaba radari, bisaba sensors, bisaba electronics, bisaba weapons integration, bisaba kandi imyaka myinshi y'ubushakashatsi. Ariko South Africa yarabikoze. Iyo River iguruka ku rugamba iba ifite ubushobozi bwo gutanga inkunga ku basirikare bari hasi, ishobora guhiga ibifaru, ishobora kurasa rockets, ishobora gukora reconnaissance, mu yandi magambo iba ari ijisho n'imbuni cyarimwe. Ariko ikintu gitangaje kurusha ibindi ntabwo ari River, nta nubwo ari G6 rino, n'uburyo igihugu cyatekereje, kuko mu gihe ibihugu byinshi byatekerezaga kugura intwaro, South Africa yatekerezaga kubaka ubushobozi bwo kuzikorera. Kandi amateka twigisha ikintu kimwe, intwaro ishobora gusaza, indege ishobora gusaza, igifaru gishobora gusaza, ariko ubumenyi bwo kubikora ni busaza. Niyo mpamvu South Africa yubashywe n'abahanga benshi ba gisirikare, si ukubera umubare w'abasirikare bayo gusa, si uko kubera ibyo bifaru byayo, ahubwo kubera ko yerekanye ko Afurika ishobora gukora ibirenze kugura, ko Afurika ishobora guhanga, ko Afurika ishobora kubaka, ko kandi Afurika ishobora gukora intwaro zayo bwite. Ariko nubwo South Africa ifite inganda z'intwaro n'ibikoresho ritangaje, hari igihugu kimwe gitera impaka kurusha ibindi byose kuri uru rutonde, kuko ntabwo kizwi cyane kubera fighter jets nyinshi, ntabwo kizwi kubera ibifaru byinshi, ntabwo kizwi kubera misile ziremereye, ahubwo kizwi kubera ikintu kimwe gituma abasirikare bo ku isi yose bagiye icyubahiro: discipline, imyitozo n'uburyo abasirikare bacyo bakora ku rugamba. Kandi aho niho twinjira ku mwanya wa kabiri, igihugu cy'u Rwanda. Mu isi ya gisirikare hari ibintu abantu bahita babona: indege nyinshi, ibifaru byinshi, misile nini, amato y'intambara. Kandi akenshi iyo abantu bashaka kumenya igihugu gikomeye bareka umubare w'ibyo bikoresho. Ariko abajenerali bazi ukuri gutandukanye, bazi ko hari ikintu kimwe kidashobora kugurwa n'amafaranga gusa: imyitozo, discipline n'uburyo abasirikare bakora ku rugamba. Aha niho u Rwanda rwubatse izina ryarwo. Iyo urebye ikarita ya Afurika, u Rwanda ni igihugu gito ugereranyije n'ibindi bihangange bya gisirikare. Ntabwo rufite ubutaka bunini nka Algeria, ntabwo rufite abaturage benshi nka Egypt, ntabwo rufite inganda za gisirikare zingana n'iza South Africa. Ariko hari ikintu cyatumye izina rya RDF ritangira kumvikana kure cyane y'imipaka y'u Rwanda: abasirikare bayo. Kuko mu mateka ya gisirikare hari ibihugu byatsinze kubera umubare, hari n'ibyatsinze kubera ikoranabuhanga, ariko hari n'ibyatsinze kubera abantu batojwe gukora ibirenze by'abandi batekereza ko bishoboka. RDF ni imwe mu ngabo zubatse izina kuri iryo hame. Iyo abasirikare bashya binjiye mu gisirikare, ntibinjira gusa kugira ngo bambare impuzankano, binjira mu rugendo rwo guhindurwa, urugendo rw'imyitozo, urugendo rwa discipline, urugendo rwo kwigishwa gukora nk'itsinda rimwe. Kuko ku rugamba umusirikare umwe ashobora kuba intwari, ariko itsinda rito ritojwe neza rishobora guhindura amateka. Niyo mpamvu mu Rwanda imyitozo ya gisirikare ifatwa nk'umusingi wa byose. Kandi iyo bavuga imyitozo, hari ahantu hahita humvikana mu matwi ya benshi: Gabiro, mu burasirazuba bw'u Rwanda, hari imwe mu nkambi ya gisirikare zizwi cyane muri Afurika, ahantu habera imyitozo y'ingabo z'ibihugu bitandukanye, ahantu hagiye habera ibikorwa bikomeye bya gisirikare, ahantu abasirikare bitoreza gukora mu bihe bikomeye, mu bushyuhe, mu mukungugu, mu rugendo rurerure no mu bisaba kwihangana kuruta uko abenshi babyumva. Kuko ku rugamba nyarwo umubiri urananirwa, ariko icyo umusirikare akora nyuma yo kunanirwa nicyo gitandukanye watojwe n'utaratojwe. Ariko ikindi cyatumye RDF yubahwa ntabwo ari imyitozo gusa, n'uburyo yagiye igaragara ku rwego mpuzamahanga. Mu myaka myinshi ishize, abasirikare b'u Rwanda bagiye boherezwa mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye by'isi, mu bihugu byari biri mu bibazo bikomeye, mu duce twari twugarijwe n'umutekano muke, mu duce abantu benshi batinyaga kujya. Kandi aho hose RDF yagiye yubaka izina ritubakiye ku magambo ahubwo ku bikorwa. Kuko mu gisirikare izina ntabwo ryubakwa n'ibyo uvuga, ryubakwa n'ibyo ukora. Niyo mpamvu iyo abahanga mu bya gisirikare bavuga RDF, akenshi bagaruka ku kintu kimwe: professionalism. Mu magambo yoroshye, ubunyamwuga, ubushobozi bwo gukora inshingano uko zakabaye, ubushobozi bwo gukorera hamwe n'ubushobozi bwo gukora vuba igihe bibaye ngombwa. Kandi muri iki gihe cy'intambara zigezweho, umuvuduko wabaye intwaro, kuko amakuru agenda vuba, ibitero bikaba vuba, n'ibyemezo bikaba bigomba gufatwa vuba. Niyo mpamvu ibihugu byinshi ku isi byatangiye gushora amafaranga menshi mu bice byihariye by'ingabo, special forces. Aha niho abasirikare batozwa gukora ubutumwa bukomeye kurusha ubundi. Batozwa gukora nijoro, batozwa gukorera inyuma y'imirongo y'umwanzi, batozwa gukora ubutumwa busaba ubuhanga budasanzwe. Kandi RDF nayo yubatse izina muri urwo rwego. Kuko mu ntambara z'iki gihe, intsinzi ntabwo buri gihe ituruka ku mubare munini, rimwe na rimwe ituruka ku itsinda rito, ritojwe neza, rifite amakuru meza, kandi rizi neza icyo rigomba gukora. Niyo mpamvu hari abasesenguzi bavuga ko imbaraga za RDF zitareberwa gusa mu mubare w'ibifaru cyangwa indege, ahubwo zireberwa mu bushobozi bwo guhuza imyitozo, discipline n'ubuyobozi. Kuko intwaro ishobora kugurwa, indege ishobora kugurwa, igifaru gishobora kugurwa, ariko discipline ntigurwa, irubakwa kandi yubakwa imyaka myinshi. Niyo mpamvu nubwo u Rwanda ari igihugu gito, RDF ikomeje kubarwa mu ngabo zubahwa cyane muri Afurika, kuko yerekanye ko ingano y'igihugu atari yigena uburemere bw'igisirikare,
ariko nubwo RDF yubashywe kubera imyitozo yayo, hari igihugu kimwe muri Afurika gifite ikintu kirenze ibindi byose biri kuri urwo rutonde. Igihugu gifite indege amagana, ibifari ibihumbi, amato y'intambara na zimwe mu ngabo nyinshi kurusha izindi kuri uyu mugabane. Igihugu bamwe bita umwami wa gisirikare muri Afurika, kandi aho niho twinjira ku mwanya wa mbere. Egypt, umwami wa gisirikare muri Afurika. Mu mateka y'isi hari ibihugu bimwe bitajya bibikomeye kubera amahirwe, ahubwo bibikomeye kubera aho biherereye, kubera amateka yabyo, kubera uburemere bifite mu mutekano w'akarere. Kandi muri Afurika nta gihugu gihuye n'ayo magambo kurusha Egypt. Iyo urebye ikarita gusa ushobora kubona igihugu gisanzwe, ariko iyo urebye neza ubona igihugu gihagaze hagati y'imigabane itatu: Afurika, Aziya ndetse n'Uburayi. Igihugu gicunga imwe mu nzira z'ubucuruzi zikomeye kurusha izindi ku isi, Suez Canal, umuyoboro uhuza Mediterranean Sea na Red Sea. Buri mwaka amato ibihumbi n'ibihumbi anyuramo, atwaye peterole, atwaye ibicuruzwa, atwaye ubutunzi bw'isi. Kandi Egypt bizi neza, niyo mpamvu imyaka myinshi yubatse igisirikare kitagamije kurwana gusa, ahubwo kigamije kurinda imwe mu mitsi y'ubukungu bw'isi. Ariko kugira ngo usobanukirwe n'ubuhanga bwa Egypt, ugomba kubanza kumenya imibare yayo, kuko rimwe na rimwe imibare ivuga inkuru kurusha amagambo. Egypt ifite abasirikare bakora akazi ka gisirikare barenga 400,000, ikagira kandi abasirikare b'inyongera nabo bagira mu 100,000. Iyo habaye ikibazo gikomeye, igihugu gishobora kongera imbaraga za gisirikare mu gihe gito cyane. Ibi bituma kiba kimwe mu bihugu bifite ingabo nyinshi kurusha ibindi muri Afurika, ariko umubare gusa ntabwo uhagije. Intambara z'iki gihe zitsindwa n'ikoranabuhanga, kandi aho niho Egypt itangirira gutangaza benshi. Mu kirere, Egypt ifite imwe muri Air Force nini kurusha izindi muri Afurika, ifite F-16 nyinshi cyane, indege z'intambara zubatse amateka ku isi, zifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko urenga kilometero 2,400 mu isaha. Bisobanuye ko mu gihe imodoka ikomeye yiruka kilometero 120 mu isaha, F-16 yiba yiruka inshuro zirenga 20 zayo. Ariko Egypt ntiyahagaze aho, yaguze Rafale, imwe mu ndege z'intambara zigezweho zakozwe n'Abafaransa. Rafale ishobora gukora ubutumwa bwinshi icyarimwe, kurinda ikirere, kurasa ku butaka, kurasa ku nyanja no gukora ubutasi. Niyo mpamvu bamwe bayita omnirole fighter, bisobanuye indege ishobora gukora hafi buri kintu cyose ku rugamba. Iyo Egypt yohereje Rafale mu kirere, ntiyohereza indege gusa, yohereza ubutumwa. Ariko nubwo ikirere ari ingenzi, intambara nyinshi zigumira ku butaka, kandi ku butaka Egypt ifite bimwe mu byegeranyo by'ibifaru binini kurusha ibindi muri Afurika. M1 Abrams tanka, kimwe mu bifaru byubatse amateka mu gisirikare cya Amerika, bimwe muri byo byateranyirijwe muri Egypt ubwayo. Ibi bivuze ko Egypt itagura gusa ibikoresho, inagira uruhare mu kubyubaka. M1 Abrams ifite imbunda ya milimetero 120, ifite armor ikomeye cyane, ifite moteri irenga horsepower 1,500. Iyo iri ku rugamba nibisa n'imodoka, ibisa n'inyubako y'icumi igenda. Ariko hari ikintu abantu benshi bibagirwa: niba ushaka kuba igihugu gikomeye, ntugomba kurinda ubutaka gusa, ugomba kurinda n'inyanja. Aho niho Egypt yubatse imwe muri navies zikomeye kurusha izindi muri Afurika. Ifite frigates, corvettes, submarines n'amato manini y'intambara, kuko igihugu gifite Suez Canal ntigishobora kwemera kugira intege nke ku nyanja. Iyo ubwato bw'intambara bwa Egypt buri ku rugendo, ntiburinda igihugu gusa, baburinda imwe mu nzira z'ingenzi z'ubucuruzi bw'isi. Ariko ikintu gitangaje kurushaho nuko Egypt itubakiye imbaraga zayo ku ntwaro gusa, yazubatse ku mateka kuva mu bihe by'abafaraho kugeza ku ntambara zigezweho. Egypt yakomeje kuba kimwe mu bihugu bifite ijambo rikomeye muri aka karere. Ni igihugu gihuza Afurika ya Middle East, ni igihugu gifite abaturage barenga 1,100,000, ni igihugu gifite uburemere bwa geopolitics bugoye kwirengagiza. Niyo mpamvu iyo Egypt ivuze, akarere kose karayumva. Mu gisirikare hari ibihugu bikomeye, hari n'ibihugu bituma ibindi byose bibara amahirwe kabiri imbere yo gufata icyemezo. Egypt iri muri icyo cyiciro kuko ifite umubare, ifite ikoranabuhanga, ifite amateka, ifite aho iherereye, kandi ifite ubushobozi bwo gukorera ku butaka, mu kirere no ku nyanja icyarimwe. Niyo mpamvu ku rutonde rwacu Egypt ifata umwanya wa mbere. Ntabwo ari ukubera ko ari igihugu kitatsindwa, ahubwo kubera ko gifite uruvange rw'ibintu byinshi cyane bidapfa kuboneka mu gihugu kimwe: imbaraga, ubunararibonye, ubushobozi bwo gukomeza kuvugurura igisirikare cyacyo ku isi ihinduka. Ariko nyuma yo kureba ibihugu bitanu, hari ikibazo kimwe gisigaye: ese koko intambara za gisirikare zipimirwa ku mubare w'ibifaru n'indege gusa, cyangwa zipimirwa ku bwenge bwo kuzikoresha? Mu mateka y'isi ibihugu byinshi byabaye ibihangange, bimwe kubera ubutunzi, ibindi kubera abaturage benshi, ibindi kubera intwaro nyinshi. Ariko igihe cyose amateka yandikaga amazina y'ibihugu bikomeye, habaga ikibazo kimwe gusa: ese ibyo bihugu bifite ubushobozi bwo kurinda ibyabigize ibihangange? Kuko igihugu gishobora kugira zahabu, gishobora kugira peterole, gishobora kugira imijyi myiza, ariko iyo udafite ubushobozi bwo kubirinda, ayo mafaranga yose ashobora kubura mu kanya gato. Niyo mpamvu twabonye Morocco, twabonye Algeria, twabonye South Africa, twabonye u Rwanda na Egypt, ibihugu bitandukanye, amateka atandukanye, ingamba zitandukanye, ariko byose bihuriye ku kintu kimwe: kubaka ubushobozi bwo kurinda inyungu zabyo.
ariko kuri gutangaje nuko intsinzi ntabwo iba mu kugira ibifaru byinshi gusa, ntabwo iba mu kugira indege nyinshi gusa, ntabwo iba no mu kugira misile nyinshi gusa, ahubwo iba mu buryo ibyo byose bihuzwa bikaba imbaraga imwe, kuko igifaru kidafite amakuru gihinduka icyuma gusa, indege idafite ubuyobozi ihinduka urusaku gusa, n'ingabo zidafite gahunda zihinduka imbaga gusa. ariko iyo byose bikoranye neza havuka ikintu kimwe, imbaraga nyazo. kandi niyo mpamvu Afurika iri guhinduka buhoro buhoro. Ibihugu byinshi biri kuva ku gutekereza umubare gusa byatangiye gutekereza ikoranabuhanga, ubwenge, coordination, rapid response, air defense, cyber warfare n'ibindi bizagena imbaraga zo mu myaka iri imbere. kuko urugamba rw'ejo ntiruzatsindwa n'ufite amasasu menshi gusa, ruzatsindwa n'ufite amakuru menshi, ufata icyemezo mbere, ubona umwanzi mbere y'uko umwanzi amubona. ariko isomo rimwe twakura muri ibi bihugu byose niri: ntabwo buri gihe igihugu gikiza aricyo gikomeye, kandi ntabwo buri gihe igihugu gifite intwaro nyinshi aricyo gikomeye. Igihugu gikomeye kurusha ibindi ntigishobora guhuza ibyo gifite byose kikabindura imbaraga imwe. mu myaka iri imbere Afurika izabona ibihugu byinshi byubaka ibifaru, izabona byinshi bigura indege, izabona byinshi byongera ingengo y'imari ya gisirikare. ariko abazategeka ejo hazaza si abazagira intwaro nyinshi kurusha abandi gusa, n'abazamenya kuzikoresha neza kurusha abandi. kuko amaherezo intambara ntabwo itsindwa n'icyuma, itsindwa n'ubwenge buri inyuma y'icyo cyuma, kandi aho niho amateka mashya ya Afurika atangirira. njye ni Kwizera Emikata, nawe ubutaha.